Bella Production. For real, I'm saying for real. I'm saying. No lo puedo dejar ir, no, es que esto es parte de mí, yeah. Vamos, alcen las manos, gocen del ritmo, que este es el poder del hip hop. No lo puedo dejar ir, no, es que esto es parte de mí, yeah. No lo puedo dejar ir, no lo puedo dejar ir, no lo puedo dejar ir, no. When I can't let go, ayingisuka kude song, so pusha more than before. Bangenelele kalong, from the zozo to the world, I'm sure manje nonke niyabona. I'm in it to win it, while in you fake it to make it. Mina ngizoyenza yenzeke noma ngiphika yona ivumile, futhi ngayo ngifungile nabaphansi bavumile. Mama I can't let go, lento angiyenzeli yona ifashion. Ngiyenzela ukushintsha isimo, ngikwazi ukwakhela imenshini, ngikwazi ukuphumela okushini ushaye umoya yesentini. Mama I'm on the mission, kulo mculo ngine passion. It only takes one song ukuthi kwenzeke i-action. Mama ngiphushile umusic wami is crossing oceans, mina won't let go. Ngiyala ukujabulisa izitha with my sweat and tears. Mama yizinto zojika, why would I let go? Sengihambe ngafika eMexico, ngahlanyisa amalatina, wathi wona ngwenza lokho. No lo puedo dejar ir, no, es que esto es parte de mí, yeah. Vamos, alcen las manos, gocen del ritmo, que este es el poder del hip hop. No lo puedo dejar ir, no, es que esto es parte de mí, yeah. No lo puedo dejar ir, no lo puedo dejar ir, no lo puedo dejar ir, no. No lo puedo dejar ir, no, es que esto es parte de mí, yeah. Vamos, alcen las manos, gocen del ritmo, que este es el poder del hip hop. Se não postei, se não puxa, só pra crente, só fuga. Só pra crente. SNFK ngaphe. Hola baba kricha, apula my killer. Hola zam, hola NFK ngempela, umrapper wempela ngizwani nokunyelwa. Kade ngibayeka ke manje isikhathi sami ke yabangimame. Ngitshela ukuphela yabona bayabaleka bebathi ngiwek. Manje ngibanika ukudla kwendlebe, nami nethemba ku20 sopopa. I feel sorry for those who want us to fall. Iphupho ngelelo ngimzwela yizona. Vuka nina maniyekelani ukhona, ngoba khane ngisasonibonisa umhlolo. Awubukeke manje sesoqala ukuhola, ngiyadlala seningaze ngiqala ukusloy. Awuphela ubhalwe emehlweni kini umona, kodwa ngeke nilunge yitho makoy. Yabheka ninibhake nina niyeke ukufotsha, sothatha ngokhefa ngibaphendula ithi. Uvalela mina ngiphethe igiya, but ngiphethe bayageja, bayatrapha, bayadepha, bayabheda, khali geja masengena gcwala hate. I'm here forever, ufuna ukuduma ngingarefa. You hate me yafana, angihlale ngithandaza, one day sitha samuzuthi ngachaza. Bathi ngwini, afuna bonga bathi ngwile, mabastophe qala ngoba kudala bawile ya. Sebabashile, imilo miyomi, umlilo nyana wabo manje wena sofumile. Bathi ngwini, afuna bonga bathi ngwile, mabastophe qala ngoba kudala bawile ya. Sebabashile, imilo miyomi, umlilo nyana wabo manje wena sofumile. Bathi ngwini, afuna bonga bathi ngwile, mabastophe qala ngoba kudala bawile ya. Sebabashile, imilo miyomi, umlilo nyana wabo manje wena sofumile. Bathi ngwini, afuna bonga bathi ngwile, mabastophe qala ngoba kudala bawile ya. Sebabashile, imilo miyomi, umlilo nyana wabo manje wena sofumile.
Into talking good recover, you have music is better, but when you do too. What's the embarrassing moment to go and face up to the most embarrassing moment in my face out by the time I see them so perform, it's not very talking such how my Ayinayiproof yabantwana basephozi ingozi osakisibhedlele katlehong sesephozi mangithi phozi njengabantwana nembombi izombi idindele 28 lesibham abayeke ukujive ingakakhali gun but asiyeke ukujive ingakakhali gun ethokoza angeke ngicrosse like amkhuthazi ujive ungarelaxanga mara usepho lapho khatsorasi uhambe yonke indawo mara khatsorasi straight ithokoza for snorasi utsiphe Senza letto, yeah, senza letto, yeah. Oh yeah, wasenza letto. Snyazi super. Yine. Ya. Ula. Akhohlwe first of all ivela abashana walele manje isikhathi sokuthi umalume akhiphe ukoma ancele yawabambe ngenkotha ngomabili dala amabele ubona uvele qhaqhazela ngathi usefukwa abalele ngokokota sikuphendula swethu sikutshele siyenye she can't even wait for let uthi bheli shesha sense kunyakaza umpede kunemvula khala amazeko ubona umntane yoba ngathi useviwa amazenze kude maningeni kongaphansi ongaphezulu kunyakaza konke nomkhukhu mistere futhi bekudla lube gijima ulwimi lisuke siphongo lehlele ezansi promotokhili yafasi ihora lizele yogamanga ngihange kamasutra ngimenzele zamakhula ngihambe ngento ehambayo ngibizi ihamba kula aswethu udalo kwemvula TNF Kenya. Uthando lwakhe lomculo waliveza ngokuthi bekuthi njalo makabuye esikolweni bekungasumhlana westrati bekayihlalela ayivalele ukuthola uyabhala uyamemeza evumini lakhe uyacula masithi siyabuza athi hayi mama ngifuna ukubhala ingoma ngelanga ngizoba umculi. Mchome. Wayazi kasla. Ayikho le. Awazi.
Shisa singazi cabanga. Nakho kwami. Nawu malume uyasilanda sekasibuza ukuthi sigcine nini. Sithawa. As we say goodbye to the Zozo. Zozo. Angempela. As we move to the world. Yeah, Mshana. Featuring Mshana here. Awoy. Throwing gang signs every day, all the time. No matter the video. Yeah, bafethu, this is where it all started. This is where it all began. Qalela yonke lento, qalela yonke ezimbona naye ngempela la yaqala khona. Nawo amathuluzi yaqala ngawo. This is it. This is ngempela. This is the Zozo. Like akafuni next ehlangene ngomculo umbona ngokuthi athathe yonke imali yakhe yasemsebenzini athe rent yomculo. Good morning. We're ready for album, ma'am. Album, ma'am. Yomkhulu album. Manje mina ngena. Already now, ufuna ukizwa. Oh, ufuna ukuyizwa. Phela iza uzumle. Uzogoga athi yena.
kanele namba sengathile sound ijengwe nguwe wayihlala kanele namba sengathile sound ijengwe nguwe awudlali nambe 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 namba awudlali nambe 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 namba awudlali nambe 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 namba awudlali nambe 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 namba. Yeah. Uthi camera izani. Camera senglahlisa ithini yami. Hayi wa. Lahlekile manje. Rolling. Ngingathi akhona mara awekho maningi because into engiyibona kakhulu ukuthi njengoba nje ama-challenges seyimali yazi mase umculo ufuna iy'mali uyowabhekana nje nalawo ma-challenges. Into eyangenza ngibone ukuthi uyawuthanda umculo ebuncaneni bakhe bekathanda ukuhamba nobaba omncane wakhe the late u-Oleg eTsakane uye wamfaka kakhulu kulento yomculo because bebehamba be-DJya lasuka lapho uthando lokuthanda umculo kuye. Jenny andlule kuyo cause kunane ngoma ayibhalela umama and there's a song futhi ayibhalile for his late friend uXolani. I think i-experience andlule kuyo enye yakhona yiye experience ukuthi akhiphe le album. He's very street, very street. Street yena uyathanda nje ukubeka imithetho kakhulu. I think because of asenayo baba uthatha ispace saka baba nje street kakhulu yena, but ngaphandle kwaloko umuntu nice kuya enjoy ukuhlala naye nje nabashana bakhe futhi uyabathanda. Material bekanganayo, so bekumuntu njalo kumuntu ophumayo ahamba ebantwini simkhapha ngifuna kubani bani yazi ingoma esong ngifuna ukukhipha kanjalo izinto ebezimchallenge lezo empilweni ngoba istudio kahle kahle ngokomthetho bekanganaso ku NFK, but the way umusic bekawuthanda ngakhona bekahlala kusukumela konke lokho eqhiqa yonke indawo lena simkhapha futhi sabafowabo sihlale sikhona. Sona struggle engangisibona leso ukuthi simbambezele ngangokuthi ngabe lezi ntana zomaye wayenazo that time ngabe ukude kakhulu NFK ngempilo, ngabe NFK omunye nimazi ngenye indlela manje. Hayi kakhulu
ngale ndlela leyo ukuthi NFK bengayi-understand le nto le mekayiyenze yokuproduce. Okay fine, ingoma bengiyibona seyidlala imnandi, but mekayenza le nto bekunale nto le mani mekabhizi lapha amastari uthole kuzophinda isawundi eliyi-1 abe bhizi ngalelo sawundi lelo aphinde isawundi elinye libe yi-1 like le nto leyo thina besingayi-understand that time ngoba besifuna ukuvele simamele ingoma ngoba sekuthiwa hayi ingoma nayo seyishayiwe. NFK it's the best mastering yamastara le yawuthi le too much. Yonke ingoma ka-NFK i-favorite yami. Zonke ingoma zakhe it's fun the best. Ngidlale ngiphindaphinde angeke ngibuyele emumva kakhulu. Kune-EP elele laphuma umboko wethu bone Piki Mabelane, une Real Love, bese kuba umboko wethu like lezi engizibalile le ngoma lezo. It's fun the best for me. Ingoma ezingeke zibole for mina, ngazidlala nanini. uNkulunkulu ngempela umula bangishiya ngoba ngisokola yababona bagcwele umona wabo ngizodonsa njengesitokota. uNkulunkulu ngempela umula bangishiya ngoba ngisokola yababona bagcwele umona wabo ngizodonsa njengesitokota. Ufuna ukubonga izitha zami elinye ilanga bona bazophila nami. Ngempela umula bangishiya ngoba ngisokola yababona bagcwele umona wabo ngizodonsa njengesitokota. uNkulunkulu ngempela umula bangishiya ngoba ngisokola yababona bagcwele umona wabo ngizodonsa njengesitokota. Ufuna ukubonga izitha zami elinye ilanga mina bazophila nami. Angifuni lokhu besilwa nami, ngifuna ukubadonsela eduze kwami khona ngizodlondlobala lokuzamazama ingaphela manje lokuzithebala. Base ngiphumelele mina ngizobapha i-change, base ngithenga inhlansi mina ngibafaka ku-claim. Izitha zami kunjena kungoba mnani ama-security ogada bami nje music obhaya and ukuthi i-album ngilithandelani alina i-sound e-1 yabo. Kwaito sishayile, maskandi khona yabo, fusion nayo khona nayo yabo. So nje ukuhlanganisa music o-different yinto emnandi leyo ngale album yenze album nayo ukuthi ihlule. Yeah, biggest challenge abantu mabangaphithi when it comes to ukuthi kumele record, you know, in time, because mina ngumuntu osebenza ngesikhathi yabo. Masithi ngishaya i-EP now kumele ube ukuthi manje zakhala, but yeah mina ngumuntu fast when it comes to le plus ne-load shedding. Yes. You know, yeah, but otherwise apart from that no challenges. But when it comes to umuntu bangangashaya isipani and ne-load shedding, yeah, yeah, you know, i-track kimi nje, each and every track meaning it's something, because I don't like to do a track like lawa. I won't say Kenya or, but that's why you told me to take the track in for because of alina that message or that thing. But me now whatever make a track in share or don't keep in a meaning. Because if you gave an the message about to like by board, whatever any answer about to make by board, you know. Yeah.
ayikhona ngilipasisi yini ayikeke Kulu ngempela angishiya ngoba ngisomona ngabona bakhuluma umona wabo ngizodotha njengesitokona kulu ngempela angishiya ngoba ngisomona ngabona bakhuluma umona wabo ngizodotha njengesitokona sizathathi ngekela ngabona bazophila nathi besizwa nathi Ukhuluma iqiniso wabona kuba netefela eish NFK ngempela ke motho ke mtsibileng 2023 le teng ke mtsiba ele neighbor ya ka Feri Sharp ke tla spanning Feri Sharp ke ikopana le Makha Sharp a Trend Blind 2023 Feri Hotman o kopaneng hwa ka le yena ka nnete o ngametse ka matso a mabedi ka diatla tse mosimo album ya NFK ngempela ke album e matla haholo ever since ke phela phelong wa ka from kasi ya ka ne ke tswang teng I've never experienced such music e tshwana la NFK ngempela ke bua nnete fela di artist tse tlang matsatsing ana e ba bua empa re ba utlwi ba kae batho ba ka mamela album ya NFK ngempela sera se ka nnete to thola message e loreng o hlatswa maikutlo Dali number I want Dali number Dali number bona Drake when it comes to album ya NFK ngempela Dali number ke Drake lo reng ena le mrethetho wa teng e lo reng ha ile yana o imametse o tlo utlwa madi ka nnete a be la re ikutlo re ikene o yene because wale Drake na ishapa ke le ntlo ha ile tsitsi ka jareteng ya hae ka nnete Dali number ke yona number 1 best track nka tshora ayile there's a way ka fully follow the sound yechemanga huwe full blast abalele bafuke nomzansi na uvelo ivume bashano malume bamusa nyakazana wela komuva relaxa delinge kuchulu ushuno smoothie dali slow groove Desperado ushuno ngempela Spanish kitak jive amalatina Abuze ditonde esel chico Wajele embozi la mphuma khona Suda Africa esbidonde soy Choka sumwele sonido Bathi nandi sound enidlala Kuleli volume wena ungasafi Ihypers vale ngotype X Amakhiza phethwe uTuske NFK ngempela ukhipha isigwebo Bavelelwe yangeke baphunyuka Kuleli volume baba ngikukhulu Yo lo bhuti xa ifika kuleyo part uyazithandela umculo like akafuni next ehlangene ngomculo umbone ngokuthi athathe yonke imali yakhe yasemsebenzini athenga equipment yomculo and maka recorder uze uba ngumsindo outside izozo lakhe hayanyiwa yashuba the way athanda ngakhona umculo akafuni nenje ezothi hof maka record akafuni disturbance
ngoma ithini kanje ingoma yakhe yo le ethi yo angeke ngizoyicula le ethi dum duru dum mala duru dum mala duru yajimerisa lapho nje lapho nalast ngisatshela abashana ukuthi imali unengoma yakhe eso dala mthandi is when we did lengoma le inamba. Yeah, inamba. Cause yeah, we were jammed in vele, but we studio session vele. Serious. That's when nakhona choose ukuthi kuzoba main track or a leading track. Yiyo kahle kahle yasilead ukuthi qala i-album kahle kahle. It's about growing and moving on from the Zozo to the web. The way in a corner is simple. Blow up Exasa the album or the day we drop. Axilo NFK in Mazio the album there. It's like yilo yena bekazifuna actual and uzithole kulo le album. So yeah, each kwayo vele ine transformation.
grade 9 in the class of